Centar izuzetnih vrednosti za proučavanje ishrane i metabolizma je prvi institut ili prva institucija tog tipa. Ona je deo jednog velikog instituta, Instituta za medicinska istraživanja, i nominovana je prošle godine zbog svojih izuzetnih rezultata iz oblasti istraživanja ishrane da postane jedna od izuzetnih ili referentnih ustanova koja se bavi istraživanjima ishrane i hrane. Takvih institucija kod nas nema. Istraživanja ishrane su multidisciplinarna, obuhvataju i bazična i primenjena istraživanja, i biomedicinska i medicinska, istraživanja javnog zdravlja, istraživanja molekularne biologije, praćenja i traženja i objašnjavanja bioloških efekata hrane. Pored toga uključuju u sebi i socijalnu i ekonomsku komponentu. Jedna institucija koja se bavi tim, ona mora da ima sve te komponente da bi u sebi imala sve te metode i načine praćenja ishranjenosti populacije pomoću različitih validiranih anketi, mora da ima softvere pomoću kojih ili programe pomoću kojih analizira unos mikronutrijenata, makronutrijenata, znači ugljenih hidrata, proteina, vitamina, minerala. Onda mora da ima način da poredi te vrednosti unosa sa referentnim vrednostima, a sve to ništa ne znači ako mi ne poredimo vrednosti dobijene u anketi sa vrednostima koje se kod tih istih ljudi nalaze u biološkom tkivu, kao što je serum ili plazma. Znači, već iz ovog govora vidite da tu imamo istraživače različitog karaktera, farmaceuti, biolozi, lekari, specijalisti javnog zdravlja, to su lekari, obično specijalisti, biolozi koji ispitaju biološke efekte i aktivne komponente u hrani. Jedna ovakva ustanova sa velikom povezanošću sa privredom može da pomogne Srbiji da identifikuje one proizvode koji mogu da imaju ekonomsku vrednost kod nas i u inostranstvu, a pored ekonomske vrednosti mogu da imaju i zdravstveni efekat. Svaka takav proizvod, to je proizvod funkcionalne hrane, mora da bude i klinički testiran. I svakom slučaju kad je spoj jedne naučne institucije ovog karaktera sa proizvođačima, to onda je i istovremeno i potvrda kvaliteta jednog proizvoda.